Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlisa updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje imbukele ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Kule video yethu namhlanje ke mbukeli ngizokhuluma ngomkhokha the case indaba ke lapha ithinta ukufa kwaNdoda. Kuningi okukhulunywayo kwi social media ngokufa kwakhe uNdoda. Abanye ke babelieve ukuthi ke uNobuntu obulale uNdoda, futhi ke abanye babelieve ukuthi ke uGabisile obulale uNdoda, abanye ke bathi nje uNdoda uyibulale yena. Uma ukuthi ke uyibulalile, abantu ke bayabuza ukuthi ke uyibulaleleni cause ebengakhombise umuntu ke ongaze eyibulale. Umuntu kade bemsola ukuthi ke engayibulala uyena ke uGabisile ade nenkinga benoma wakhe ngendaba yakhe yokungcola nangendaba yakhe futhi yamaphupho. And omunye umuntu ade bemsola ukuthi engayibulala uyena ke uNobuntu. And abanye bayabuza ukuthi ke uNobuntu ade kuphi ngesikhathi ifamily ithola ukuthi ke uNdoda uyibulalile. Indaba ke kaNobuntu ukuthi ngabibikho enkathi ke ifamily ithola, sicabanga ukuthi ke oproducer bamhoxisile yena ke uNobuntu. Khumbula ukuthi uNobuntu ukhulelo kwangempela in real life, so sicabanga ukuthi ke bamhoxisile cause phela akusiyo into enhle ukuthi ke umuntu okhulelo ekhale. And siyazi ukuthi maku-actwa abantu ke baba emotional bayakhala kwangempela, bahlezi ke bekhuluma la kuma interview and ke bamkhiphile. And futhi kahle ke leya scene yakhe ke uNdoda, wonke umuntu ade lapha ade ekhala, bekhala ngisho ke uDifa. Indaba yakhe uNdoda le ukuthi ke ubulawo uNobuntu noma ke ubulawo uGabisile, impela ke indaba nje engekho engavela indawo cause ke lapha kumathiza kuyavela ukuthi ke umkhokha uzohlasela ke ifamily yaGumede. And khumbula ukuthi ke uNdoda ade busy ngendaba zakhe ke uMamzobe, wazeke waphatha ngisho izikhwama zakhe uMamzobe. And if ukhumbula ke history yazo izikhwama, indaba yakhe uMamzobe nobaba wakhe and futhi ke indaba yakhe uMamzobe noXolile, kuningi ke nje mbukeli ongenzeka ke impela ukuthi ke lo mkhokha ugadle kuyena uNdoda engalindele naye, so ingakho ke ibulalile. Zinjalo ke mbukeli indaba ade nguphathele zona ke namhlanje. Cethu ungakhohlwa ukuthi ke nje ulike and ke usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.